Wakwezi watukufu wa Jamalif wa hii daula ya Komoro, tosa na amani juu ya hanyu haini mbabanu bokao ngabajihundao mwana mkomoro nasi arengawe shabahashin kibushirie haina mwana mkomoro rammera mshe raulohundani rauliyobonze ikawongo jihundo arumajumba la jihiro. Mwenyezi Mungu yambe unono na afya. Usiku leo tihi abantu hamada muhimu nande mada ya husuze vote nezerongo bokao ngazi circuleo haku harumaze reseaux sociaux wajauri one sembavi izo bokao wa Komoro kwa jazwe ya wazishie au kaya Komoro hazuya ya mbilo shandi zo yeye harumomo wa hahe ya jojibiwa ya ishie shaka jazwe ya mbilo nusu ya ndongobo kao ngizo logiki ngizo haukweli shakabli ya rahare janji ya haruma upande wa husuze vote neze ndongobo kao ndoze circuleo au kaya ngabosi wandubo kao karna ujua amzrezamba wonro salamu mwana mama dembaye karna ujua rirenti ubishi rirenti ndongobo kao ngarambuwa kangizo na konsekansi nziro zijezi jira harumenti karna ujua sakabli ya rahare jainda yabo ngamjorenga wakati ishukurie hahandani waziri wa hezemali wajau nana ikonseye wa hahe katamande waziri wa hemali yabo mtukufu hafidhahullah mzee Abudu wa Muhammad Chamfiu wajau nana ikonseye wa hahe bwana Abudu Ilyas heza jitahidi bokao wazirengea daula ya Komoro mahususu wazirengea owana wajunda wa harumashesi wa shangazija baina ya henzia ya bahani uwasule nzia ya mitsamihuli zabarindi wanruwanu ngatina takriban muda mwinji mzee Abudu wa Muhammad Chamfiu hazitekeleza mahalani huinji ya ukaya mengoni mwe hamu ya loniyo do ukaya nzia ya bahani uwasili mitsamihuli mjini injie nziani nae hasa haonana ne bad ili haukubali wa finance eparein zingo hizo hazamba sina takriban mezi 6 isuriana baada yabo baada reunion ya fanyishiha le 21 novembre 2023 ikawa mongoni mwe delegation ya Kabo hari yabo ngabwe commissaire général wa plan monsieur Fouad Goulam shawa jauba kaye conseiller de cabinet wa ministre des finances monsieur Abudu Ilyas ilia uhadisi namna bokao mapesa yanu ngajoka utolo ilie pare inutilo garjuawe mibihanyo minjo wanruwanu wa iparisa ende mana le urasubutira jabari zambao emibihanyo wanadamu wanu wa ya Parisa mashaka wanadamu wanu wa ya Parisa hochoke mapesa yayo ya toolo ili appel d'offre jo fanyiwa enzia hepare inji enziani shakarna ujuari hini karna ujuari ke karshukuria hauke kaitilo aboribono rundu nzia yobira abo baada zinu zafanyishiha et octroi d'un don à l'Union des Comores pour le financement d'une partie de coûts de programme de réhabilitation du réseau routier. Ikayao section Bahani, j'étais Itinkoudi, 20 km. Et section Itinkoudi Chezani Galawa, 17 km. En tout, il y a 37 km.
isaisinyewa e conseil d'administration ifanyiha e mapesa esa deblokewa. Aweza baki abo hindi. Aweza baki do ukaya ye appel d'offre fanyiwa le shirikali joka urenge pare inu linjenziani. Abonrongo hamanda hizo ngarizu shukuri yao. Na minga mrudinzire pete. Nga msukuriyo ye waziri wa hemali. Mzee Abudu Mohamed Sanfiu. Wajaunane konseye wa hai. Ilyasa Wase Damed. Heze jitahidi wazifanya. Baada wambio wa Komori ukangondo wazitahe. Wajale we mapesa yese yabuha. Na singaru watia ujitahidi. Ngari wambawa Mungu ye appel d'offre fanyiwa. E parenji enziani. Hauka zinu. Zinda zilarizishe mezao. Ukandeze tabu zirema wana wa Komoro. Haukarambesi joba dilensi inu. Tindo wanadamu. Delebumbwa. Ekamri yambanrongo ya zitimizi. Izondi zorombele ya wa Mungu. Elopitali ya elmarufu. Yangaliwa. Itimu. Haukengema wavamana wabira harumenti inu onti pia. Haina mratoka harenge mbavi nzima. Hayandisa. Yambwa kajetimizi. Ya jabali hajoka hetanziani. Yaboleo. Ngari shukuri yao. Wajauri shukuriye. Waziri wa homwenje. Sambando ne waziri wa homwenje. Swabili hana na energy. Zahadi ya zirenga. Wakati ya kaurenge wizara inu. Ya irenga na tabu ya mwenje. Ya irenga na tabu ya maji. Lewo. Bai kwa kwati 24 heures. Sur 24 heures. Shaba alhamdulillah. Mwendo uja. Awari jome waziri wa hema kama. Haukezo nizora nzao. Mbadiliho wanrongo. Rijombele waziri wa hema kama. Yangalieva heza mpasa. Mahakama ya kauhe. Rijombele waziri wa homsomo. Ba izo tinezo tongeza. Rikekarambe zendonai. Izo tikweli. Owana kwa tu soma. Yabo zoni zora jombele waziri wa homsomo. Yaangalie owana wasome. Haina problemu iliyo yaangaliwa owana wasome. Bakarna ujuarlele wajinga. Izoni zora jombelea. Waziri wa hele dima no ulozi. Ulone wizara wejo kaparokaniyo. Waeselokaya karna ujoyenshi. Vatina mbendwa hula. Abo mwana mkomo ringela vimo ya lewele dima. Mwana mkomo ringela vimo ya lewewe ulozi. Lewewe pare ya mitami huli ya tilo. Ye pare ya mbajini tilo ao. Maude ya bahanu ja mitami huli tilo. Avar zomba Mungu eza sazi tilo. Lewewe lopitali la yandisiwa. Ngar zomba Mungu timiziwa. Sha avo. Karna ujuar ke karmweshele zizani. Yentinu kena ujuahenda vatina mahkama. Entinu kena ujuahenda kwa wana kwa tusoma. Na nyinga mwonawe namne mahkama tu ya liyo. Mrunge mhara. Yabo na mwangalie zilo muhimu zifanyiwa. Hauka karna ujuwa riba karmenti inu. Richoka harmatabu. Ranjibala hatabanu. Yongyo impossible. Kazima impossible. Mahamengo mine na minane. Rone ratimizi mahamengo mine na shenda. Ya independence. Enti ya tucho. Mwana mkomori ya choka jumolila hatandi. Awole wo. Garuomba wa Mungu. Eza muhimu zangaliwa. Avari kubali ukaye namna raka udai. Latine nwanda la vimuridai. Garzi kubaliyo. Kejela vimurido pwano beha. Kejela vimurido la pizza. Ngari kubaliyo. Karna udeya karna ula pizza. Shezi johe dan ronga rijo uzamba. Sana mweselokate zi johe danai. Aweze do nai ngari jo uzamba. Awale wakari jaba nurusukurie. Mzabudu wa Mohamed Sanfiu. Yotimana nyoka maudu. Kama jabare de hambi karna uzamba za hai. Zoti kweli. Zoti kweli. Haukajana ya tiambabi ila toshukuriwa. Awale ora nziza jitahidi zifanyata. Mapesa ya tilo. Sinimo mvuli wahe waziri. Wahe mali. Ne sirkali jimla. Haukenge sirkali kwa jaka hanza. Kazi jajo fanyiha.
wajaunane konseye wa hae zembwana yakauziwana itimwana nyokeka ija maudu varende hanrongozo kari zambe zarende hanaikekari na uzamba awale ongari mshukuri yao Mwenyezi Mungu na jailie appel d'offre yo efanyihe babuhe wandu warenge para yo nje tulanziani rombe Mungu elopitali haukati zamba vandu ngamrudini zambe enge mavamane wabira vanu wontipia heni mratweshe lo kabanu ilazimu rukena l'hôpital référence lewo karjajo jardongba ukaya mwana mkomori ngutabiho na l'hôpital na singarime yao wana wakomori ngari parao wana wakomori kao ngari mjua oni ngari joucha hema zina hanyu mwatolo mwende mwasome ili mje mrumishi helo pitali iyo komori nga imlinda oni ye komori nga imlinda oni haukaitwa maho wakomori danyi ilo pitali ya ilmarufiti timu rambanga sina tabu ya matwabibu waka warumishi helo pitali au nga varongo matwabibu wa jeni na nyimtolo nga nyibonze nga msomao yavoleo karna ujua rije vanu rijerke karsemeza jila mtuma mguramba avo owana kwa tusoma ezabari problemu hinri wizara ya homsomo na mwambe tabu hinri karna ujua karsemeza jila mtuma mguramba avo karsina mahakama mahakama hatu na yangaliwa bentike na ujua upangao vatina mahakama yabo ikanga wajibiwa na wajibiwa ikanga watabiha na watabihe minga mjuhamba izo mjoka lizo fikirani Habili ngamrongozo owanduvukao ngwendao harumaze voti no watsohenda harumaze voti shamtelo nandiso wandwendao harumaze voti na nyinga mjiju wao ni mrongo zawoni wenji wa hanyu nga mrongo wao kamtina kalima tochino toka azalinge mui azalingu rohitwa azalijao anga mweshele yao kabala nyinyi nyinde mwahima 2018 mwashangiri ya zalia sanze sharia au vanu badeza hanyu kazi jamkini lewa zalinge mui na bala hele jimbo vanyinyi nga mtsahao mbadili hoa hensi au nga mwanzo mbadili hoa mavamana mwanzo mrumeba sinde namna hiyo sinde vanu lazimu rikaya na mwabio wa Komori barnama jimshinzi mloniyo mwanzo mje mwirumilio wa Komori na mwambio wa Komori zo mwafanyo wakati mwakaya baleo kamna ujua huja entinu keti bileo inungiyo mbira nzijana kanga wajoka utabihana watabihe shangari mweshelezi zaoni entinu numa hamengo minena minane yetabunda ilawiyo ivanuje vala jana kamjaka nyinae jana kamjaka netinu izo mwafanya ndazi enge wakati mwakaya mkana mbavi mwaka hutanziani leo tukara ngaribonao sarjoka banurdokoza mrungu jojo hambezo ajoka hanze yambe haukamrungu anzwambilo zwajo jibiwa dignité nganyini yoda wewe wanzi habo dignité wewe nga unioda dignité ya honetini izo wafanyile ntinu awizo wa unesokanga una hamune ntinu awa umwanzo mahimilie izo wa unesokanga una hamune ntinu warumu maramanga wakawona umaranga anusikatsu yenga mru ngari yenga utwabia ezendo na izibadili ezenda ondo zishangiriwa karna ujuwar jetilo aruma msankado wa utoke kampanyi mribelili yao kawainge mui sindio enyi nyinga nyiwema umkawema aunga mribelili yao fikiranga au mbali ya mjamri pange ndongo ndri
upande wa pili haruma opposition na mtahadhari na mrudi ndongo wenro na mtahadhari na nyina mweshele ukemnancho imtiti vendo anzaba jwandu shambao guerre civile armenti inu aborifu pia na nyenu semezi zonkodo armenti inu na imwane angareshelezi zao haukakarna ukubali rike washashi rike mamaskini rikubali banjie nkodo armaenti haini zofanyiwa na zifanyiwa zevoti zizilwe kanga zenzo zizilwa haini zofanywa na zifanyiwa azalia tolwa eke lazima tolwa shabati hegeri bati henkodo armenti inu bo walo armenti za geri kwa twamba yomema abo karna ujwari kubali leo si watiti rjeptendeziwa rikefidia haukanyoti pia hini mrungu jorenga ngujotawa ndeni aramia awejoka hanza tendeze nkodo na chotende dene wana ngwati jamangu hadayo o watiti bo watiti ndo akawokoza wallahi ngamjoko wenji wa hanyu kamtuji wabo na bwe namna nushanga mambo haukaya entinu ya hatu sonti pia vala jana rederikoza karna ukubali atsinangari mambiaoni karna humbani nafasi karna ukubali vanje nkodo armenti inu haukanyinyi nganyi wandu okaya ngamjohunda bahanu mtalie zemilamu ngarizo nao shanga mwanzo mjamri hadaye si wanafule hidi sirchona rongo rendera ngamie tinde namna hiyo na munde politiki ya utowe mruo hivyo mambonge mui na munde politiki ya urambia hizo mjo ufanya ekamja au munde politiki ya urambia hizo mafanya vo makaya shatine politiki yo karmenti inu vanjie msajaja vanjie nkodo wanrake kwa julala wanrake kwa jiusiuha ba walo harmanti za kodo kwa twamba yomema na yejo semeza nkodo na imrenge amzambondro na imrenge azali juzende mzuane nda fanya lebu njilo la kabajahe ya baya mzuani shaha paro wanru armesta dimisiri maudungu paro wanru mtuje ngamjohenda wallahi wako moringo wa johenda yabu mrungu joka jajari hadenda hu mrungu joka jajari hadenda hu na rungo ndi kamransi baba no tsinu kamna ujwa hujamje mrenga mtorite harmaiteya bensinu ngari rambua watakartu rambua tena raelewa ukaya hotankodo harmaiti yotinde shawiri shamba dil hoensi raelewa kanyi sawa mtoka niyo kamjarenda leo zelungongi zombi rambadua zabadili vabu hawanadamu wajo usikinia ntinu haukishonesha zaripuziza wandu wajo usikinia yenti wajo fikiria yenti chatindo ujamje mfanyo mpango oka vahenkodo vaheba ya harmenti inu no sikarina hamba yomema ewanzwe baya na litsomuhundra wa yete au yatende ndaine fami shamti jamdo harmazerezo mwamba na mwede mwasise na mwede mwaheze na wena mrunga ne maisha hengwende le maisha ya haki owenji wa hao kwati banu shamti wanza msindi ho watiti kamranti makaradhi bezo tsindi zoranzao bo wandu wanukwa na urishinda wabahisha watu urishinda tukeka rombo kanga mredo nai zina zibadili haadabu na mastei batino karidamu wengezo nesema dena kauhanizo banu ntakauta banu njende ntakauta banu nje lapize shatika ujaba na mbezo ni fikirio ni onao maslaha bai kwa kamtujivi wa sati zamba ntonto abingu joka puha ne puhe awe heni mru ya nivahite ni wanzo nivahite awe ya nivazengu rekayo yo ya hangu rekayo tia hangu kabati uliso kabati unoso kangabo watabi habora mbari shukuria ngar shukuriao ngar joru diri shukurie kezo mzabudu wamo metsamfi ya zitanziani ne pari ya bahanata mitsamihuli
ya undamna ijana jailia sa ya mshangiria zengozo za fanyishia kangabo watabi habo razamba na wazibeze mu watawapasuhe kangabo watabi habo ramba na mrambiye zo mpangao mjemfanye au mrambiye zo mafanya baba nulewo ngaranzo mru ya rambiye izo yafanya nizo ajoka ufanya satino toka wenge mui kangabo za watabi sena wazibeze mu watawapasuhe kangabo watabi habo rambo mtipange nrongo mtambe nrongo zokari vanjenko dwarmenti inu benti inu ikoza enti inu ngekozao yendo anze jeke na nkodwa borifu na sikarti tayari rife kangabo mri atabiha bismillah na zibomu watapasuhe sakara na ujuwa ritolasi msejeje ni mru atsambezwa nzao au yafanyezwa nzao rowalo harmayezi rwatso harmayezi au kapia sawa ndizi habari raka ujanizo bana ni mdungu jojo upaya behe ni mdungu jojo ukoma tena mna joka hanza yoke na unipua wala kena kaunda jeza dingoni sikaya banga sino siu kasaba mdungu jo haba ni azingare mru yambe joka hanza yambe riwone joka uritowa unu joka uritowa armenti inu kabati ranyimlo arme sirkali ranyimlo opoza ntini watu sinanyi ngaranzo mbadiliho tutosukuria baba rundo mba mwenje rombo mgu ike continue abantu ngwando zilera 12 na rombe mguru yunde 24 heures imaje alhamdulillah ngabo mbabi yedao na rombe mgu yatimu bezo nizo radio semeziz yabo zono zo karke karambe abo ngara sukuria abo mbabi ni afanyia bajojo fanya mbabi ya saa au kengenia haja engenia jarmenti inu hatofanya mbabe ya hahe enge wahe mahakama tuangale mahakama yala hamsomo hangala wa msomo hele dimala angalia badiri jobona waba ntinuru to jobona aweka rongwa nai mtabia zemuona zipasuhe abo kwezi ngarzia yabo si wanadamu makoseke tokarongwa na ingarta hosama no tukabonga riyawe zora hamba seke tukarto kalima la tulazimu rilitowe bana ezabakia bonga mjodo zidunga hosonirenda wo hiyo hata mpakanda hapo jamaa pia salam wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.